أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Teala bütün mahluklarını var etti. Hem her bir mahlukka özünün vazifasını, özünün maksatını bilgiledi. Kişinin vazifası ol Allah Teala'ga ibadet kılı. Allah Teala aytdı: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men xalq kılmadım kişilerini hem jinlerini illa meğer mena ibadet kılsınlar için gine. Yani kişilerinin yaratılının maksatı ol Allah Teala'ga ibadet kılı. Hem şuşu Allah'ın mahlukları bu dünyada özünün vazifası ne kadar ötəvlərine qarab, onların dərəcələri də şul qədər Allah Teala qarşısında bula. Hem şul qədər onlar indi fayda kitirə тұрған bulalar. Yani kişi ibadət qılsa, demək o faydalı zat bula. Əgər də o ibadət qılmayken, demək onun faydası az, yəki bulmağı mümkün. Çünki o özünün vazifasını, tüp vazifasını ötəmir. Hem Allah Teala şuşu maksatlarını göstərir üçün qibadətlərdə də maksatlar bilgilədi, həm qibadətlərin türlü qıldı. Buna var tən qibadətləri var, can qibadətləri var, söz qibadətləri var, bir neçə aybirini birləşdirən qibadətlər, həm şuşu qibadətlər bir-birisindən ayrılıb dura, həm əlbəttə onların faydaları da, nəticələri də, maksatları da türlüşə. Həm əgər də biz orazağa qarasaq, onun ayrım maksatları həm faydaları görünə. Maksat, indi o qibadətdəki maksat ol, şuşu qibadətini qılıb, kişi alatırğan fayda. Mənə şuşu faydalar ol, maksatlar bula. Həm əgər də biz orazağa qarasaq, əlbəttə onun maksatları көп, həm Allah Teala onlarını Kur'an'da zikr etken, şuşu 3 ayette, 2 ayette onlarını zikr etken Bakara suresinde. Hem şuşu g'ibadetlerdeki maksatlarını bilu, ol əlbəttə g'ibadet kılığını jingileyte hem yaxşırta. Çünkü biz şuşu maksatlarını bilip, g'ibadetini kamillerek hem dürüstlük ötürge tırışabız, hem bizge Allah Teala şuşu bilu bilen sabırlıkını üstüre canımızda şuşu g'ibadetlerini ötürge jingillik bire. Hem Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan getirilgen hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Teala aytdı: "Qala Allahu kullu amal ibni Adem lehu illa siyamu fe innehu li ve ana eczi bihi." Allah Teala aytdı diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir adam balasının her bir ameli özü için məgər urazadan başqa, uraza ol benim için diye. Hem men özüm onun için cezasını, yani savabını verirmen. İmam Ahmed'de Abu Umame'den getirirler radıyallahu anh aytdı. Men aytdım: "Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, akhbirni bi amalin yudkhilunil cennet." Meni cennetke kirtadiran amel turunda mena ayt deb aytdim. Haber ettim ettim. O aytdı: "Qal aleyke bis savmi fe innehu la idle lehu ev qal la misle lehu." Oraza tut, çünkü onun misalı yok deb aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun misalındaki savab yok deb aytdı. Hem şuşu maksatlarını biz oraza tutqanda maksatlarını bilip tutsak, əlbəttə bizning orazabız kamillirak hem dürüstlük bulacak. Allah Teala onlarını
өзінің китабында зикр еткен. Аллах Тағала айтты: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун». Ей иман келтірген бандалар, сізге ораза тұту фарыз қылынды, сізден алдағы қауымдарға фарыз қылынған кебек, жазылған кебек, шаят сіз тақвалы болырсыз. Айяма мағдудат, айырым бір белгіленген күннер, яғни бір ай. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Кім сізден ширлі болса, яки сәфәрдә болса, ол башқа күннәрдә шушы санны тутырсын, ораза тутып. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Кім сізден булдыра алмаса ораза тутырга, ол мискинге ризык ашатсын фидия айтып. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Кем изгелекне үзеннән кылып, нафил итеп изгелек кылса, бу аның өчен хәерлерәк булыр. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Һәм ураза туту сезнең өчен хәерлерәк, ягъни гызыр тутмаска гызыр була турып та ураза туту сезнең өчен хәерлерәк, әгәр сез белсәгез моны дип әйтә. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bu ay Ramazan ayı şunday ay, Allah Teala o ayda Kur'an'ı indirdi, kişilerge turı yol bularak hem dürüstlükne yalgandan ayırışı itip hem kişilerge turı yol itip jiberdi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kim sizden şu ayını görse, ol orazat tutsun. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kim şirli bulsa, ya ise seferde bulsa, ol şu sanını başka günlerden tutursun. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah Teala sizge bunun bilen jengillik dili, ağırlık dilemi. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. Hem siz sanını tuturuğuzni dili. Kamil ituğuzun tili وَلِتُكَبِّرَ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Allah Teala sizni turu yolga kundirsin için, kundirgen için Allah'ını maqtav ituğuzni tili Allah Teala. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şayet siz şükür itişi bulursunuz. Hem şu ayetlerdeki maksatlarının birisi ol takvalıkka iya bulu, takvalıkın hazır buluğu. Allah Teala aytdı: "La'allakum tattaqun." Şayet siz takvalı bulursunuz deb aytdı. At-taqva ol şeriatda günahlardan tıyılu, günahlardan şitte bulu. Hem adam balası şuşu gıybet kılıp, orazanı tutup, ol haramlardan da tugul, hatta halal aybirlerden de uzun tıya, hem bu anın derecesini tağın da arttıra, hem büyüte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Tirmizi'de getirilgen hadiste: "La yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran lima bihi ba'sun." Lima bihi al-ba'su. Siz adam balası, yani bende takvalı bendeler cümlesine kirmez. Yani hatta günahlı bulmagan aybirini kaldırmayışa günahlı aybirge yakın kilmesi için. Yani hatta misal için şekli ya ise haramga getirişi gamelini yani naşarlıkka getirişi gamelini kaldırmayışa sizden hatta halal bulgan ali halal bulsa da naşarlıkka getirişi gamelini kaldırmayışa sizden birigizde takvalı bendeler rətinə kirmez deb aytə. Misal için boş yani gumman söz söyləu ol mubah bulsa da, lakin көп söz söyləsən ol haramga iltüşü, haramga kirtüşü aybirlərini birisi bulup tura. Mana şuşu mubahtan da ayrılu, günahlı sözge kirmez üçün mubah sözden da ayrılu bu takvalıqның büyükdək derecesi bulup tura. Bunu misal etip getirge bular. Yani bunda da biz mubah halal bulgan aybirden tıyılabız.
безгә харам әйберләрдән тыелу җиңелрәк булсын өчен һәм бу безгә булышырга тиеш. Гомуми тақва мәгънәсе ул саклау. Һәм без беләбез, ураза безне күп ширләрдән саклый, һәм бу да Аллаһның шушы уразада салган максатларының берсе булып торган мөмкин. Икенче максат ул нәфис белән көрәшүне җиңеләйтү. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра." Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми. Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм өммәтенә кадәр булган өммәтләргә күп сынаулар биргән һәм бу өммәткә бирелмәгән зур сынаулар биргән. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек биреп, шушы җиңел гыйбадәтләрне уразада ул үзенә күрә авырлык китерсә дә, ул җиңел булып санала элеккеге гыйбадәтләргә караганда. Һәм шушы җиңел гыйбадәтне без кылып Аллаһка якынаябыз. Өченче максат ул гамәлне тәмам кылу, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валитукмилул иддата." Сез санны тутыруыгыз өчен, камил итүегез өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрбер гыйбадәттә үзенең бәрәкәтен биргән һәм ул гыйбадәтнең кайсы өлешендә икәнен без белмибез. Һәм ул гыйбадәтне башлагач, аны бетерү тиешле икәнлеген белергә тиешбез. Һәм шушы уразада ул ураза тутмаска сәбәп булса да, шушы айны тутырга тиешлеге ул шушы гыйбадәтне тәмам кылырга тиешлеген күрсәтә. Һәм моңа башка хадисләрдә китерергә мөмкин. Аллаһның нишесе саллаллаху алейһи ва сәлләм "Иғламу анна ахаббал амали лиллаһи адвамуху ва ин қалла." Белегез, Аллаһка иң сөйүкле гамәл ул аз булса да дәвамлысы дигән. Ягъни дәвам итүчесе. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйткән: "Ла такун мислә фулан кана якумул лейла фатарака қиямал лейл." Теге фәлән кеше мисалында булма, ул башта тәһаҗҗүд намазын укый башлаган иде, аннан калдырды. Ягъни бер укый башлагач, аны һәр вакыт укырга кирәк һәм гамәлне кылырга кирәк. Бу нафил гамәлләргә кагыла. Нафил гамәлне әгәр дә башласаң, син ниндидер үзеңә гадәт итеп кертсәң, шушы гадәтне бузмаска кирәк һәм башкага ябышмаска, бәлки берсен дәвам итәргә кирәк. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә: "Инналлаһа фарада лакум саума рамадана." Аллаһ Тәгалә сезгә Рамазан аеның уразасын фарыз кылды. "Ва лам яфруд алейкум қияма." Рамазан аенда намаз укуны, төнге намаз укуны фарыз кылмады. "Ва иннама қиямуху шайъун ахдастумуху." Рамазан аенда төнге намаз уку ул сез үзегез нафил итеп кылган гыйбадәтләрдән. "Фадуму алейхи." Аны дәвам итегез. Ягъни Рамазан аенда гына түгел, аны башка вакытта да дәвам итеп төнге намазларны укыгыз ди. "Фа инна насан мин бани Исраила ибтадау бид'атан фa'abahumullahu bitarkiha." Чөнки Бану Исраил кавымыннан кешеләр бар иде, алар бер гыйбадәтне, нафил гыйбадәтле үзләренә гадәт итеп алганнар иде, ләкин аларны аны яңадан калдырдылар һәм Аллаһ Тәгалә моның өчен аларны шелтәләде. Дүртенче максат ул дин йолаларын олылау. Дин йолалары дип Аллаһ Тәгаләдән әмер ителгән һәм игълан ителгән һәрбер гыйбадәт ул дин йоласы булып тора. Һәм шушылардан берсе ул ураза тоту. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валитукаббируллаһа ала ма хадакум." Аллаһ Тәгалә сезне һидаят кылган өчен, туры юлга сатылган өчен Аллаһны мактаугыз өчен сез ураза тутасыз. Һәм шушы гыйбадәтне без хөрмәт итәргә тиеш һәм шушы гыйбадәт кылганда без бозык гамәлләрдән, шушы гыйбадәткә лаек булмаган начар сүзләрдән ерак булырга тиеш. Моңа хадис Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва май юаззим ша'аираллаһи фа иннаха мин тaqвал кулуб." Кем Аллаһның йолаларын
олыласа, бұл қаліплерінің тақуалығынан дейді. Маңа шулай хадисте ишарали: وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Әгәр бірегіз ораза тұтушы болса, ол бұрш сөз сөйлемесін, һәм бұзық сөз сөйлемесін, һәм талашмасын. Әгәр де аны біреу сүксә, яисі аны белән соғышса, ол айтсын: мен ораза тұтушы кіші деп айтсын. Бишенче мақсат ол шүкір итуге хасыл болу, яғни шүкір иту Аллах Тәләгә. Чөнки шушы ислам диніне көндіру һәм шушы ғибадатны, уразаны қылуға көндіру, шушы тауфиқ беру, ол Аллах Тәләдән. Бұл Аллах Тәләдән болған бізге бүләк. Біз аны аңлап, Аллах Тәләгә шүкір итуге тиешбіз, һәм шушы нигъмәт икәнлеген аңлап, шушы нигъмәткә шүкір итуге тиешбіз. Шушы ул бишенче мақсат булып тора. Шушы мақсатларны біліп, алар турында ойлап біз ғибадат қылсақ, ораза тұтсақ, ул вакытта әлбәттә безнең оразабыз, безнең ғибадатларыбыз камиллерәк һәм дөресрәк булыр иншаллах. Аллах Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней, 1 месяц. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искуплении накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали». В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней и в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.